sonke siyavota ngithi hamba ke hambani ke niyovota ufike ungene ebhokisini uvotele lokho okuvotelayo bese ubuya uzoba umuntu wenkosi ngoba iyona kuphela into ebonakalayo eyiproof ubukhosi buyisiqinisekiso sokuthi uNkulunkulu ukhona ubobona ngoba izinto eziqala ubukhosi ayipheli zihamba kancane iyona real life leyo iyona impilo yangempela leyo uyabona nje izinto njengoba lokhu naba khona bobaba lokhu nazalwa nje niyasebenza senisebenza 35 years kodwa nigwiliki kodwa kuyaphileka laba bagwilikile banazi ingane kodwa bafana nabangenazo ngoba uNkulunkulu akasona isiphukuphuku akayifuni uNkulunkulu into enamanga phakathi akakhohliseki uyazikhohlisa thina uma phambi kwethu ukhulume yonke imilingo uNkulunkulu athi ngizokubamba ezingane uma phela letho ikhuluma phambi kwabantu ungumfundisi uyiphile egcekeni asibone ngeingane phela ukuthi ngempela lento sitshela yona ukuthi asiyenze into eyitshela nezingane zakho ngisho ukuthi ke njoba ngizokhuluma la ayikho ipolitiki nami ngiyavota kodwa ayikho ipolitiki lento engiyikhulumayo sifuna sesibonile phela ngaba kusikho ukuhlakanipha wemadoda ngaba kusikho ukuhlakanipha ukuthi 32 years sishawa ngenduku eyodwa khona umuntu owazalwa ngo1994 useyindoda namhlanje akaza asebenza lokhu kuthiwa nje hayi kululeke ukusemusha usalelwe iminyaka emithathu kuthiwa hayi ngeke sokuthola umsebenzi wena yena lokho enikwe ithemba lomuntu anika ithemba sa expire futhi umuntu ona 32 semdala kakhulu akafanele ukusebenza kuthiwe wena laba abaneminyaka emincane abasafanele ukusebenza umsebenzi awukho esisulu bakulindile nje balinde ukuthi udlule kule minyaka once wadlula bese bethi aqe awusakwazi ukusebenza usuphumile kulesi sigaba sabanikeza ithembo sopolitiki sabanika ithuba sabahlonipha basibhidlizela ubukhosi babuqeda nya baphendula abakhosi bawenza izingane bayithatha amakhosi bathi ayohlala emkhandlweni bathi inkosi ayihamba yohlala emkhandlweni ifika ingahluthu bathi inkosi ayihamba yolalela abafana abangama imfino yabafana ayinambathe engasilutho nje kuthi inkosi ayiyolalela zona kodwa ingaphawuli uma ngempela nasi sibonelo nje ukube mina ngupresident wezwe womuntu omnyama oqonda ukuthi idlinza liyini kwakuyothi nje ngo1994 ngithi nina bakwaTembe vela amaPutukezi akuwona la likhona izwe lawo amaPutukezi siyayazi into ayenze eMozambique akekho ngayazi njoba sithi abahambe nje bebuyele eMozambique sifuna beyolungisa umonakalo owadalwa amaPutukezi ngo1994 nje kwavotwa ngomhla ka27 April angithi mina ngomhla ka28 ngangizothi engananka amadlinza yini enye efunakalayo nanka amadlinza kusho ukuthi le ndawo yakwaTembe phela simple yini enzima abafowethu uhulumeni ani kunamadlinza into ongeke ukwazi ukuyiphikisa ukuba inkosi ikhomba nje izwe nje amahlathi angenalutho ngabe sithi inkosi ifuna nje umhlaba nanka amadlinza amakhosi ayisikelana ngemfula nginesiqiniseko ukuthi lapho kunamadlinza khona uma ungathi uhamba ibangana kunomfula mhlawumbe iwona mngcele wenkosi ke loyo angiyazi le ndawo ngiyaqala ukufika kuyona angiyazi le ndawo echazwa inkosi kodwa amakhosi ayisikelana ngeintaba nangemfula uzothola nanka amadlinza kwaTembe amakhosi amadala uzothi uyahamba mhlawumbe amakhilomitha u15 nanka umfula liphela lapho ke izwe la kwaTembe mina ngangiyovela ngenze njalo bafuna ukufrustrate inkosi uyazi ngalezi inkosi esizwe uma uyobikela uhulumeni into uhulumeni akayi ukuthi ukulalela ukukusiza ukulalela ukuze ukuthi le nkinga ingakanani angakwenza kanjani ukuthi ngale nkinga uyilethe kuyothi ucela emxazulele akuxazulele angakwenza kanjani ukuthi uphathwe ikhanda kakhulu unjengalanga amaphoyisa amsebona amaphoyisa unjengalanga amaphoyisa bakushawa thina makushawa abafazi basibopha makushawa indoda bafike belalele uchaza uzoxoyisa ngathi ugaya amakinana
lithi lisuka nje iphoyisa libe lifaka ibhene emlonyeni lithi wena kodwa indoda uzongazishawula manje uhulumeni unjalo kusesizwe ufuna ulethe inkinga kuwe kuze inkinga zakhazazi hayi ukuthi ufuna ukuyilungisa ufuna ukuphathisa ngekhanda ngento osuyilethe wena kade engayazi yena so ke ingakho ke kusukela manje mina ngizosebenzisa uNkulunkulu ukulwela amakhosi ukuthi ekugcineni amakhosi nina abantu bamakhosi ngelinye ilanga nivele nithatha isinqumo sokuthi nonke nina niphethwe amakhosi aniyo okhethweni hayi kulolo lizayo hambani enkethweni kulo hambana ngifuna ukuthiwa ngiyangivimba abantu abafuna ba amakhansela boze bengizonde lapha kodwa Nkosi yesizwe ngiyafunga uNkulunkulu mangisaphila eminyakeni eyishumi kusuka manje sizofika isikhathi la khona ngiyobe senginihambe nonke amakhosi lapha eniyovele nithathe khona isinqumo ninabantu abangaphezulu ka-15 million okusho ukuthi ningakwazi ukuyikhandela wena ugovernment la kwaZulu ningakwazi ukuvele nisuke ngelinani nithi cha bonke abethu abantu laba basihloniphayo ngoba bakhona phela Nkosi njengoba amakhosi amadala ebuza azala inkosi bakhona abanumzana la abazalwa ngabanumzana ababe ngawahlonipha amakhosi azalayo so vele bazosiphikisa labi laba babuza ukuthi yini umsebenzi wenkosi asinandaba nala asinamsebenzi sizoyizala izingane siyifundise njengoba senza ama boot camps nje sifundise izingane ezizokwazi ukuthi indaba ezitha umsebenzi wakho ukubusa kuphela ayikho enye into okufanele uyenzele umuntu yitho okufanele senzele wena yitho ofuna silethe inkonzo sizokhanda uZulu kusuka manje sizokhanda uZulu understand lokho inkosi umsebenzi wayo obengazi ukuthi yini umsebenzi wenkosi ukuvuka ekseni igeze ibukele izihlahla zayo ibukele zonke izinto mayizwe ukuthi yakhathala ingene endlini ilale ivuswe inkosi ngabantu esangweni bethu abantu ndaba ezitha bayethe ngendlela enikhuleka ngayo bethi iyabheka inkosi esangweni ifica amadoda amahlanu yonke indoda nendoda iphethe imbuzi akukho lutho bazothi nje cha sizokhonzela imsamo yakithi sizokhonzela imsamo okhokho bethu bayethembeka kulesi sihlalo ngakho thina njengoba siyinzalo yamadoda athembeka kulesi sihlalo sizoyikhonzela ukuthi uma kukhona amaphushana awukhokho bethu abawenza sicela ukuhlambuluka uNkulunkulu lo yena benikelela lamadoda aseNigeria ifunela imali la nithi nitshela ukuthi khona uJesu ozoqhamuka kwenye indawo akho uJesu ozoqhamuka kwenye indawo la uNkulunkulu uJesu mayekhona kulabo abakhonza uJesu mayekhona uyoqhamuka through inkosi ngeke ezeze kuwe direct ubani uyabona ingandoni iBhayibheli leli linoJesu phakathi lithi uNkulunkulu nguye owabeka amakhosi singamakholwa kanjani pho masizophinde siyiphikise thina singamakholwa kanjani masizophinde thina siyiphikise sithi hayi inkosi yokwenzani leyo mina ngiya kuJesu engani uJesu wayinkosi ngokusho kwena ngithi uthi indlela ebheke uNkulunkulu idlula kubani indlela ke thina yala kwaTembe ke thina idlula kunangu kunayo inkosi nangu uNkulunkulu ke manje ukumbona uma insizwa lezi ezisencane mazingayigalela u10 years zenze lento engiyisho ukuthi nje mawuna amasentshanyana noma kuno 200 rand ufika ukuthi nje enkosini hayi ngizokhonza Nkosi uthatha imali uyibeke emsamo ungazi lutho ungakwazi ukubonga okhokho bakho bani bakho ibeke nje emsamo bese uthi nina bakwaGumede bophakathwayo bomnguni ngisahambisana ngo200 rand enkosini ngiyokhonza bese ubuka ukuthi kuzokwenzekana empilweni yakho ubone ngeke ugwilike uzoba nempilo ukugwilika ukuphila abantu abagwilikile abaphili ukugwilika ukuphila bangaki igwile seyifile nanku niyangwilikile niyaphila niyajaha ukugwilika niyajaha ukugwilika